Ya kamet basa jong samna late kinjaiman MCU upana kasinong umkyang East Gentle Hills District latap don buram haulum jingtam jang kabalang Catholic umkyang bat kabalang Catholic umkyang kalapendap ru ya kajingle enyam haying sa haying many Catholic umkyang bat halum jingtam ya ka program led on tem la penyai do catechist kabalang Catholic umkyang ubabu Emerius Kong Malay laidon ringkan lang Ru da parish priest Father Francis Sebastian CSC, Father Roby Menacheri Ubade assistant parish priest bat kiwe ki rio rangba. Layo ru ya ki jingkran lingkot na kalyang kabalang Catholic umkyang na kalyang ka Cleriot Bar Association balakran da umuktiar Ubade General Secretary Jangga Cleriot Bar Association umuktiar one job simply but President Barim Jangga Cleriot Bar Association umuktiar kerlang so na ka joint action committee jong kisnong hakapot lakran da uba ajamul po sentiu layo ru ya ka jingkran na kalyang ka dorbar shnong umkyang balakran da uskatri shnong uba Nicholas Lingdo bat bu ya sentiu da wahe shnong uba lasting pala na kaseng samla shnong umkyang kaseng samla balang Catholic umkyang kaseng long kami bat lapen sngoru yaki kerwo sngolam bala yok priang naki babon balang kiba naki jaka baper kumban chupen kan mau ulit kinjaiman amsi menha kamiet senya jang ka arpulai terek hakapor kumba kan ar sanpo minmiet ula kendu ya ka jingja accident kali hasurak national highway hadikya bat ula klat no hasyan kat ba ki laingut ki weipat ki balaya dan lang hapo kakali ki bala tip kerteng kum uraja suchen ubadei usketri shnang huroy uba small lamin uba nashnang huroy bat uba full moon nong tru uba nalat sutanga kila mensau jur ha kani ke jingja em bo Cleriot District Court quay cái message cái tiếng ngầu lem sẽ cái bahayung sem yang uni uparada khot uyong i bat upralok projorong i chwa u ibu cha i thau kung tang wa pun kre yo ta ya cái address wa thoi ni kiten parang sabha ma bi la yo la yo tho ni kiten panar ni kiten kasi with a heavy heart for the loss of a beloved colleague, a friend, a brother, a junior to some, a senior to many. We, on behalf of the Cleriot Bar Association, express our condolences to the family members, friends, and loved ones of late Kanjaimon Amse. Advocate Kanjaimon Amse, as we know him, is one of the promising lawyers of East Gentle Hills District. He had done many works for the benefit of the society at large. He is a brave, kind, and humble person. He is sincere with his work and enjoys helping others with all his heart. He always wears a smile on his face. Through his work, he had helped many. Advocate Kanjaimon Amse, a young mind, after his studies, joined the Cleriot Bar Association in the year 2018 and have been practicing in the court for 6 years till his demise on the 23rd August 2024. His keen dedication to his work and profession had been witnessed by many people in the society as well as the Cleriot Bar Association. Iwarap hajrum kamte house nam arajal khatnyau dalau chapunjap wopure pendap ya master degree haga National University of Law. Chisnem hadin kate house nam arajal khatpra deyu pendap ya Master of Law Criminal. Kamu kena skor daman sekiat ukena wastat ukena wala chitom hepure putih wangat sneng wat man le ukna wa em salon emako iki ikre hadin wada pendap ye pore putih dawan u Cleriot hajo hi usnem
Dekret lang wa umasi pedang Senior Advocate District Session Court Kliriat. Daman le kamu lawyer sorkar. Haus nem arajar ka kende ka dorbar snong kyang da thong goi o kam u le astan u het snong hadun ne dakso u ya gatai ka kam snong. He to we ru konkre yang o manu bru wakit kya bhai ka kam. I ki pai ba ka snong ka thau yu sekiat ye pia i ru konkre kam yang o. I pai ba yang ka snong lade anggi kano ka kam chakliriat uniu kunro yang i klem de parwa ye lut ye step ya ka bor ka samai de em bai o hakman hei to we ka kam yong ka chnong le pen suk bha go ye I hadu kate ni bha da chanya bai I ha u na dong chadong no do I kam pun roi ka ya ka chnong ka thau I kam semen bat kam jo le hei to wa ka ain ka kanun ka singi wa kadu Guru akan dikapor, nampak kanom kita ya kapor. Isnya day naglim ng Cleared Bar Association bertempau ya kejing singungu hadu kata ya kikatu kat ni gerangba iba layadon bentalem hak menjarap ban penpoy ya ilet adukit penjaimon amse nadu spot bajia kajing accident hadu hospital kata yai ma Marcel Biam ibadai wene rongba nagasnong larambay dongwa jarang khat bayat leti nang tu ila sange ila yarap ban penkit yaki batsai we rongba ibang ngimla bantik perteng henrei ngisutip pai de ma nong tudu banya pick up te wadada ngimla ban jeri kerting dong iru ima nong tudu kajing yadon bentalem jong pi haban penpoy hagajing sisa ka pick up lakit ya armut kata ya ilet adukit an penjaiman amse bersewi perlok berapa kali jong I ma Marcel Biam lakit sai armut ba mensau ki penpau wajing sengu ke bahadu kata-kata ya kini geramba armut nolor ki perlok ki bayadon hatu bat kumjuru hadu ka klimat ba andala ban pendep lala ban pendep ya ki prosedur janggaan hakadijing day bat ka met ka banangsa jong ilit adukit penjaimon amse sisa-sisa nagaliang kubala pensingaw damantan nagaliang ng Cleared Bar Association I lakhanyo ikejat nilak hiwin kamansel nilak dumboy namar mai ide secretary jong Cleared Bar Association kumalong menta berkajingno kabat senyong benhe ubah ulit adukit kenjaiman amse ula bet ula hapling jongi nagaling jong kapar asosyon dalele nginamla ban sikul yang ikani andre iduai ikerpat na ble nung bu nong tau baun ye donlem bat pi hamtam bat kaying gasem bojong pi bala kino benta kapidan hin kerku ya kaying gasem bat punjuro yangi kibadan sane kidon sibon ki eke ladang iyo por san di kuntaru ban kren ban porto namta ini samla kalong kabaduna berkadonru haga jingi kren bani samla ilong ila ban pendu ya kajinglong stress kajinglong tension kajong pi haga jing traikam ila donru kajing share pa haga singi gipor giban sawan insa sandur ya kalong yinglong sem insa sandur ya kajinglong nakajinglong samla saka jinglong samla ramba handai kita gide ke jing temu jong bru borok kadeh kajing penyat pastat jong ble te kani kapor ngamko ban pun komiti wa gisngaw do basngok tang hadu kata-kata ya kajing do jadi samla namar ilong irisyat nagbantaban kit panba yang igum katay sinang wa nalor bangidang na sa din andre da kajing wan jong ini samla kumi nang ilam yang isitay sa sinong sidang wa jongi kawan ra ya karoy kapar ngi scam ba pi iparaya dan lang sini sa time pilatit ba nimla ban siu kuliang ya kajing da bah jongi sar kan jay ini nakatay silang wa jongi kanang kong ka ba ilay kuntang ya ini de kasrak na do usnem arjar kan rew hagapuar ba idang dan hagajing pulih
ilawan rayu yaki nang thok kubor seduk Mumbai the times now balangba kata kejing Treshitom jong i nilayo yang surak mentah wong kambahaban ikan national highway nalor kata ilalong ru isamlai bakloi banba bankit yangi hikam jong i ngim dan kam banglek namar kejing jingai jong ka lenti tang syupun kibadan kam i nehi but yaki kam ke badan kam bagin lek ngile ikan tu prapyo person ke dei ke kam ke ba ikan jai lek na ke bentar jangi kum ke thang ke thain ke dong ke jangi nalar kata ke jing ye khun jong i ha ban mat ke jing ye ngelti ke ba wat ke sarkar maham baik kumta kim ki phik unang sayan lewal kata i kenjai mon am se sa kenjai im kan randin wan laki sia ke thar du kan non klem da randin bat nakaliang jong nga bat barok kita silang wa ngila du jing kan man hidu kata abang ila sengaw ya kan kubor bat adu mentang iong tip dan don em kiban mi pli yo sar kenjai kiban yakun ya kijing ya kijing stom jang kathang ka dong ka sanat ka jangi imbom juting ya ga nrai to be seprang bat ngeskem da kijing lam ti jong belai krat ngi mo kam kum ka thang ka dong in kyu seprang ulalang ro advisor ngi na ka bentakan ka thang silang wa jongi haus nam ar hajar pewang ni thung yu kum advisor na ka bentaban ajing mut ini umar ngi dang don kijing dum mo kijing pule puthiro kadang dona lor kata ki kam ki jam he dei sikyo pesu ngi dang dona ilalang lu advisor tegane ka jingdu no ini samda klong jingdu ko bakraw ndeng kermen scam ba kumba ila ba ilakit na kamenta bahaga miat jongi gi ba kermen scam ro ublay try kerat unjelam yu bat unjo ikat syong kata jaka ke balpon krai i bat unjo sup kenjai ha kedua bar ke khat ke jong jing isne jong blay try kerat Kumplay kumaya sa pagay prayan ng kamlagat kuy pandeng kitay malagat po so po ng pagis kumaya po kuy kumplay at kahit yung po kita berkeluarga kami amin kumplay kumaya kepada pagay prayan ng kamlagat kuy pandeng kitay malagat po so po ng pagis kumaya po kuy kumplay banta yung po Kita keluarga kami amin. Kublai kumaria. Pana berkui pana pingkai. Menarku sok pojong pajisu. Kumaria berkui kami jomblai terban minta jengi kenapa minta berkeluarga kami amin.
Kublai Kumaria, Prada Lagat Pui Pan Dengite, Kublai Kumaria, Bergai, Prada Lagat Pui Pan Dengite, Lagat Pui Sokwa the Parties, Upajo ulang ukuna panhautra Jerusalem Jerusalem natanya Kutuai Jesus Christ, may barasa lives ni hajintek. Malapit kang yata jintek jong kita kipangit kami. Lagi may jong ki insa hapo kende. Itip ba sisyen insa lipad kumba mamero melamipad. Ay bagamit inahin man para jongi to enjoyment amse. Kan siasuk hakane ka jintek. Haru kata ka sisu haga hima bame song jinom na jinom. Kaburong kembali menonton kita berkorban sin betul kembali menonton kita berkorban daga jingir agi jinggularu Chris iwantet yagamer yap jong inay hitman para jongi ku kenjaimon amse daga jingsenia outside bala ai jingim hakie kie baro so inyaduwai ba unsa penmipad yakane kamer saka jingjanai bat ka jinga salok jogire kwet so play track and draw unisnai bad unmap load yakinai kilok let jog in so Chris unong nong sharai ba pha